Evo je stilova tek skoro mi stigla. Bio je karburator, znači zaprljan, pumpić ovu za gorivo zamijenio, karburator očistio i eto, radi. Ali bila je, sad je opet malo očišćena kakva je bila, katastrofalna. Ali eto, ljudi to ostave i to je to tako. A sad tek viđa da ne prekida ni na ovome, u stvari ne gasi. Znači moram odvrnuti da vidim šta je problem. Može na sav. Eto, tako to ljudi zapuste i to je to. Oko ovih mašina ima posla, ali ko želi da radi, mislim moraš imati volje, da voliš ovo i moj savjet more mnogi da se nauči sami. Ja sam samouk, dosta radim, dosta sam naučio kroz praksu naravno. I može da se napravi, jedino još nisam sa strujom najbolji, ali i tu znači radi. Naprimjer kad su ovi kosilice na 4 točka traktori, po Dudanskoj se kaže baštanski traktor, ja kod nas kosilica. Oni malo kad je u pitanju oko struje, znači imaju ovo, eto, malo sam tu, nisam baš najbolji, ali snađem se, uglavnom uspijem, hvala Bogu, da napravim. Evo imam problem, on upali i radi, ali isto kada dobija negdje zrak, i radi sve jedno vrijeme i sam počne da pucketa kao da ima vode u gorivu, ali nema, znači novo čisto gorivo, hoću reći, i novo, i naspem ga u kosilice, sve funkcioniše. I on radi jedno vrijeme i desi se to ponovak, ne mogu da skontam šta je ponovo. Nisam još ne znam o čemu, ja kontam samo da je zrak, eto ko bolje zna o čemu se radi.